रास्ता कैसा अच्छा है रास्ता बढ़िया रास्ता Kajimom dan bapatiaw ya kajingjot rathai jong Surok National Highway 6 hakathan Narpo East Giant Hills District kabladap satang kitliu kisaar pedeng Surok kalanang penkulmar jengmod ikipaj ba bat ban ken bagi day ikipaj ba kajela kiblasya eno konsuet hakani katayo kasurupaj ba aringkat kinongket kam kaseng Nyautrap Integrated Territorial Organization hito kabana Narpo Circle kilalit bani kendo ikirupaj ba kentup kinongnya kali kaba kilabu jingkeli ayu kum kirupaj ba kidan banong kumban chupin kan mau kahito Narpo kakatsan trik urisau arjar psau kaladep ban pelong ya kajing ya kejan hakate Surok nadu lumshidong hadu umkiang hakabede bakani nakaliang kahito kala pelaj baj baru ya kijing tho kibla penrem ya ka sarkar jela ki MLA jong Artli constituency na ka East Giant Hills ki bakentup ya ka kong Santa Mary Shella baduba kermen Shella hakajing kren bakiriu paj ba kibede kibania kali ki bakentup iki trash nong baru kibar jela nakabomban se hendrai banchuhun ye ka ba kalong wadhaba ki hab banya na ki thliu ba ki bajliu bat ka khoro khoram kilaong kum kanik Surok unumdan bat kadei ka paka ba kabalong kum ka parsi रास्ता कैसा अच्छा लगा अच्छा रास्ता ना रास्ता कैसा अच्छा है रास्ता बढ़िया रास्ता बस अच्छा सा रास्ता te hajing yu yang pi kami terus nong de repair ga te kan hai o te ga yo kontrak ni Surok mam pem nado wasdang kani ke Surok si nado kon mo por liur wada chong yi ni le em kawan kawai dia man wada sedang i pre nado namalidor sado sini stok seng em kawan le dulu kelepo kami yo kelepo saka blok bam berkejut nasam berulem poi thau biang por i ni kelepo dak sia siung sem de ni de le wan yo pi kat ni motor ni dong lai yau lai hat le saja hai wada awar si Surok sakit lu baik kat cholai pi em kawan ko yo man buang tang pen level gitu gi wada tlu le pendap mo mem kawan liyo pi kat le sa blok baik igeri sa blok baik man kes ngi sini bam blok e la lai yau lai hat lai doktor ki wala skur lem poi biang por de kan ni Pecili yur gini now, pada strike asen lisensinya aku mukiang ni du ini tai sini, di bahag ni ke Surok. Dadu kat ni sang le ke sarkar ar krek kam deka. Bahane daya lai mendawan kelawan kelur kamu lu malah saya ya tetap sisnya asnya jo pijo. Dekat nu sen I cem citom ya kalai doktor kalai yau ni kat sun citom ya chong yung ke sini Surok. Yung isem le armande. Ikchu le armande प्लेयर मंदिर थट मंदिर जब जुल्फू उलट रास्ते के लिए हम लोग का बहुत दिक्कत होगा और रास्ते में एक दिन का रास्ता 2-3 दिन लगता है यहाँ 3-4 जगह में बैठ के आता है तो फिर रास्ता ख़त्म नहीं होता है रास्ता इतना खराब है गाड़ी ख़राब हो जाता है रास्ते में इतना तकलीफ होता है खाना नहीं मिलता है बस नहाने का पानी नहीं मिलता है Hagway kaliang pat kaseng hito Narpo Circle kala penrem ya ka sarkar MDA ka MLA ka te constituency ka Santa Mary Shella ka baklem shim khya ya kene ka kambat kumjo ru ya ka sarkar India I hagutu ka si pratri unom bar arjar aroso ka hito Narpo dalai luti ga nado nerta sara hadu halum chnong yo pai ile repairing gan hai mom emma te hagajing lai luti yong hito Narpo wayui nado nerta sara ter itlu ki kriusi te hadu ki pungdok kha ki wotoi cha Surok bat ki jaj itlu ki umi seperti Surok nadu na tasra hadu ha lum chnong UMM le repairing gi te emi benta wale repairing gi hani hachnong tong seng wa de tap gi de simen te jing tap yong ki de simen le wa hadu cis ong bo ba kelut cis 4 meter Te sepak meter duk ni dapat chua ni sebenarnya dapat chua ki sedang hidup na itu imut janda sedang yu krek kam na imut ba janda ta na wak nerta sera dak sedang gina dan remar kongpong ilek penbek pejba gi sedang gina tong sang chna simen gi yo Surok du hai thau dap dan hi man lo snem te chiwi bentam em krek gi pen miet pen bha yo Surok Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.